Sibingelele ke mina igama lami ngizwe umntwana omthunto bazimntaba labazali ngoba bazimthanda yini umavumane ephikela semelika ngoba ngishopha amuyidlule umthetho okulana insizwa kwabangena ezweni mfana ukhahla kwasemndo yakwazi lokuvika ngihlembe insizwa kalapha emhlabeni kwabhinqa madoda sithi hayi khona njengoba ngiyinkosi yamabhinqa waphethe okujikelele lapha ngiphethe linye lamaciko kaMaskandi eligqoka iVersace ngabindaba zalutho inyathele njengeyithole imbili eyimithi ngabindaba zalutho hayi fake hayi phone call njengamanje eke simbingelele emjaheni hayi ngiyabingelela mfaka amacingwane ngicela ukuthi ngibingelele futhi nakusizwe sonke samthaniya kuphi nakufike la kuzofikelela khona lo mbuso esiwenzayo njengamanje nje ngiyabingelela bafethu kodwa uthetha utshele ngomsebenzi wakho omusha lapha eke sikubonile mfethu ke ogilizimanga endimeni kaMaskandi awuthatha usibeke ngomsebenzi wakho omusha ukuthi yini esingayilindela emsebenzini wakho omusha kaMaskandi. Cha ngabathinta nje bonke abantu ngithi abaphume ngenkalo zonke nge-28 izobe sitholakala le ngoma kodwa ke izoqale itholakale la kuma download kakhulu ngoba ngishawe isikhathi lapha e-studio mangirecorda ngaba naso isikhathi esanele becule kakhulu nje ukuvuduzela amavuwane laphana so ngagcina ngingakhona ukuthi ngiqede so ke ngathi ke ngizobakhiphela ingoma ezisithupha kulezi ingoma ezisithupha umntalapho umjaheni la kadume ngawo ukhona mfowethu ke masilalela lapha engomeni zakho umntalapho abantu abaningi kakhulu kodwa ke ngicabanga ukuthi umuntu obaluleke kakhulu esingambalula lapha nje ke yelinye nje ifukufuku lehlokozi ekuthiwa u3 Seconds umshayi wenyanga mbumbulu ongayazi noma inyanga noma usonto ephakameni noma wenzani noma uyisangoma ngishaye ngizwe sibheda kisithi ngaba ngosibeke esithombeni mfowethu ukuthi ngempela yini esingayilindela kulomvala lona uzenza sanyanga usho lento othoviyane le ngisho ngempela mfethu kulokho ngithe kuyiqinisela isandla kakhulu ngoba manje ngaso kwase ngimuzwa sengibiza ngezinye izinto engeke ngakhona ukuthi ngingazisho lapha ngama camera mina ngase ngimangala ukuthi indoda ehlonishwe kangaka wathini ngicela usibeke esithombeni wathini 3 Seconds wathini 3 Seconds cha bethu 3 Seconds usetshela umphakathi lana mina ethi nginesende elincane ukhulunywa nje ngendlela esikhuluma ngayo ngoba umjaheni khona kuphi lokhu umjaheni ngoba ngizokuthola kunesende elincane mana wena awusibeke esithombeni isende lakho lingakanani lincane noma likhulu yebo macingane yazi nangasoke ngilivule khona kwama hayi kahle nawe usune AK manje nawe usune AK inani millimeter lo AK noma so ndimgubhe etalichaza ukuthi lingakanani ngoba engathi lokho kumgubela emfanelena hayi utolika wamavuko nanguke elabhubhisa nanga ngithi ke noyihlo omncane wakho lo 3 Seconds naye usehambe watolika seno subgroup nomkono nomgube amkuba mfethu ngeke ngaphawula ngoba indoda engihloniphayo njalo uhlonipha ngeke ngimiyeke nje umgube ngikhuluma mina phela uyoshayisa sibuko mina ngimhlonipha umgube nami ubunyanga bakhe abuqualify nangaze inkunzi mina inyanga kanjani u3 Seconds ngoba awumazi noma uchuba ushiphoshi noma ulala sibayeni sembuzi imbuzi ngithi ngenamsebenzi walokho ngisazi inyanga okhethelezi abakhethelezi akamisabe ngalutho ngamshangisho nangezulu u3 Seconds nahamba oxolisa ukhethelezi sazi inyanga ukhethelezi thina ziclean buko perfume yakho awubheke ngobuko ihamba nesimonyo ngikhenza kuye ubanganike nomyeza umyeza ngathi mfethu yabona ukuthi nangabe ushaya ikhonde ikhulu imfene emzini wayo futhi nasiphuma ke usuphuma ngesango bese uhlangana nemako kuhamba ukukhahlela futhi nje ngisuke sengentshisa nje ngaye ngizwa ukuthi uzokhipha nge-28 cha usitsho uyathemba uyinsizwa uthini nge-27 ngoba phela ngibona abaculi abaningi betshala kuyi-27 uthini nge-27 ngeke ngingakaboni lutho nje mina nge-27 ngazi nje kuphela ukuthi nge-27 kuzobe kunama-baby shower labafazi bethu abathole yibasobe bebhizi mfanteke mina ngazi ukuthi kwakuhola ubaba nge-27 umsebenzi ngamakhaya wayesebenza waloliwa laphana epakisha amakhontela bese yahola khona nge-27 cha bengazi ukuthi nami ndikhona kodwa ke
ebengiqonde ukusho ukuthi ke nge-28 usho ukuthi ke akusekho lutho ozophila hayi umjahe nje obesevalileke nge-28 impela ke ngoba ngishilo ukuthi nangale futhi emva kwami akusekho lutho nje manje ozofika evale mhlambe oyobesenza okwakha after futhi i-28 hayi uyobe sebosela nje mhlambe nomndeni wakhe nentombi yakhe bezokudlala bobabili lonke leyo hey ukuza mfowethu ke mshayeni ngithi angubonga mfowethu hayi ngiyakubona konke okwenzile yabona indaba yapesa khondi indaba kayane emvubu lena leli khala lele ngathi kwampintshwa ehodini lokho umphosi ngekhanda ibhece ngekhanda leli omvubu ngiyakubona umkhawuta laphile lapho hayi kodwa mfowethu hayi bese sikhathele Elijah hawu ayisiyabonga mshayela hawu usebenzile hey bese sikhathele Elijah mina ngikhathele